kajing shisha kajing khot kajungi ya wen ki aktor ba paunam jung ka Bollywood ba ngi tiap boiron bentab ha ki film Hindi kamtam ha ba ak ni ki pat ki ba pen balong komedi bangila ban ong kalong na kamenta ban yo ban ai bin sim ya ki samla ki jungi ki bedan benta ni ki film khasi at kumjuru ya ki beriu ki pa ki baju ya ki film dan ri ketu kajing sim kabu jung ki beriu ban paong ki ketu kalong shisha ka ke ba ngim simpoi perkat ngim kme lenti hero te kajing sha nak leng jung uro nyalai ya tho latip hi nak leng jung Sanjay Mishra ro te ladan pentip hau te wang ba hunang mut ba tip ai kata kajing mut te su paong usngo ba udang mut ba kadai ne kajing paong nak menta ban e je kari ne ka jat ben riu nak menta ban long ka kajing burom la ne e je ki khasi kata rukom rik don jing tip ai pang kata bat balai kren ro nak leng jung wang nak leng jung ne ro kwa ban wanra kontroversi te wat ban clarify ro nak leng jung long nama wang bakam kamdan hire ka kano ba ukwa ban le kata to balik un kereta kadai tang kajing sim kabu jing ki breu te hawat kalong sisya ka ba ngim sumpoi perkat bat nak leng jung hi ni simbaj ba ka festival hi kalong nak menta ban ye kentiu para mangi hi nang ta bangin baknang baki wei ro kin yo i kamtam ki para national film kin i ye kini ki film ki ba kamtam ki lawan ra hang ne ye ki film ki balayo ye ki babun tli ki awat nang ta kadon ro ka workshop ka bakerpang ki layo ban kren sibun ki AKA te tang nai ni ki jingjia ibarat ngam thrai ban kan kadon kono ka jing ra khubor negatif ini ka festival ka jini kata kathau syatahi jadi kalong kajing sim kabui bapli tu benai ai rai kita ki kentien tip hiro ke kajing mut kita se ban ong itai kentien long live ula bas mutu rai kata ka BPP unom tip hiro nak yang junggu kita kadai bit kajing sim kabui hoait na kajing syau las mutu igin tu nong le tu ladai hino ban weng no si sendon di kamar nak leng junggu Sanjay Mishra sungguh tenat ni kemi nanti bangin ba ula ban bu iki interview dari itu ipat ba paong ni kemi nanti ba sadilin no